Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Let the government take responsibility. We will see, we will decide, and we will move forward. Kublai fi baro kini gilong ki khubor bom tasingi. Presiden barim ka khasi Student Union KSU Ulambok Starwell Marngar ula penramjur ya kajin siat bom pensat khamat ki pulet hajan ka office KSU haja ya hakamit singi balang. Ula keno badon ki bom pensat khamat bala pendonkam ki bakut tarik. Bad dawa ya ka sorkar ban pelong ya ka jintokit ka babenya bad penstom ya ki badon keti. Uway na kitrayeng ubasya kata ula ong bakatadam kalarung syapo iyeng kabala penstom ya ki bahayeng bad penmi jingkulmar hakasnong. Ula dawa ya kabor sorkar banwan jurep ya kayeng basya kata bad pentikena bakum kini ki jinja kin omjashu. See, this tear gas used by the police force last night is already expired. Yeah, I feel that this is totally unacceptable by the KSU. At the same time, that the policemen misuse the power that they have already handed by the government. Let the government take responsibility. We will see, we will decide, and we will move forward. April alay nga sa pat mong na April ay ngam susu sausu dan tasu kasi pangapit yang dam hang ni dim si dam yo ko be nang te nang ko be hang ni dim si dim itu selfie itu anu si gitu sa santel ding itu pai ko office ki suri bele kawang hing bre tip liu tip umno ba ke buat itu si Facebook sini police department ho babe do no pensya yawan ni mulai tip tu yawan tu ni te beli tip si mo kaya tip tu pensya do hai ke do ke si face to bele kawang hing bre tip si am tip nadu nang te yo kwang be chen de dim si dim yo ngang ha do mi herang ni yo li si te po ko ke si yo kwang sang tu ba dang bai dan ski bai i ha jo marjan tu ki lapai na sai di i ka pai kap kum jing sa ki jo ki to wan nen ki dei wal pengat ne ki bla so ko yang tip ngam ngim yo fi mang ngim nong mi so man mi do ai mi tu buat cerkas mi tingin mut man mi supaya kita membaca hit supaya kau tidak tu kerja ini tang tak yang bang semua tahu itu si tensang bet dan tenpang si tensang bet ki pulit dan si tensang bet kisno stek mit nuan wa akan tu men meski itu kan even kreatif kan dia dia ki besar ni ki tapi em dia beli mensuar ki wan tu ki wan kwang tu ba men ki wan kira di lati ki ya stu kan ki ya go kema mentah sen de chu kam yu chu kawang bet along ba thamai kisno ba nakalam jong ka bor pulit kilap dan kambaklay ka an kumno kisno oh ai tadi for sure sih la baklai kasu aga bede ni ki jumjulo de ni pi pat lek kum no anak kamu tu tahu bahawa penjual lu hapsi utang pensiun mengaku belum penjual mengaku tu tahu penjual government ni polis ni ke department ni habis kita bagi gitu pun cuma mereka ini kamu dia tu mengaku lek ini boleh